Ibintu bikomeje gufata intera ku buryo bukomeye cyane. Hari amakuru menshi agiye atandukanye ari kugaruka ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana. Ese wowe ubihakana urashingira kuki? Ese twebwe tubivuga turashingira kuki? Ngiye kubaha amabanga yose ngiye kuyabaha aha ngaha muri kino kiganiro cy'uyu munsi, muri aya masaha. Ni ukuvuga ngo Liyetona Koloneli Wiringoma 90%, amakuru n'amasoko atandukanye yose yemeza ko uyu muvugizi w'ibya gisirikare w'umutwe wa M23 yaba yarapfuye. Ariko se twibaze, yarapfuye koko? Cyangwa ni ibanga M23 ifite ishaka gushyira hanze? Bamwe baravuga ngo yarapfuye ashyingurwa mu mashyamba ya za Rubaya. Namwe nimwibaze, umuntu wo ku rwego rw'ubuvugizi nka Liyetona Koloneli Wiringoma akwiye gushyingurwa gutyo koko niba koko yarapfuye? Wowe ubivuga urashingira kuki? Ko twabibonye mu binyamakuru bitandukanye, Deutsche Welle, RFI, Jeune Afrique, Al Jazeera, Reuters, Igihe, Bwiza, Mamo Rwagasabo bashidikanya n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bikomeye. Byose bati Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye. Ese urupfu rwe nyirizina muzi ukuntu byagenze, murabizi neza? Cyangwa ni amagambo muba mubivugisha? Reka rero turebere hamwe mbaho ibimenyetso. Liyetona Koloneli Wiringoma ari kumwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za AFC M23 bagiye kureba aho ibitero bya Wazalendo byari bigeze. Bagezeyo basanga General witwa Innocent Gahizi za kujoininga M23 iwe mu nzu iri mu ifamu ye. Bagezeyo bakora inama ya gisirikare bategura ibyo bitero. Hanyuma mu masaha y'umugoroba Makenga n'abandi bajenerali bava aho ngaho, ariko Liyetona Koloneli Wiringoma niba yarahavuye cyangwa atarahavuye ntabwo tubizi. Ariko Makenga we yari yamaze kuhava deja kuri uwo mugoroba aragenda, n'abarimo ba Gaceri na ba Gakufi n'abandi. Noneho Wiringoma arahaguma, bivugwa ko yaharaye. Bigeze nijoro, Afande Innocent Gahizi ata abasirikare bari kumwe na Wiringoma, abata mu nzu ye iri aho ngaho mu ifamu. Aragira gute? Aragenda ajya mu ndake. Bikavuga ko uyu Innocent Gahizi yaba yaragambaniye abari bari aho ngaho muri iyo nzu ye, kuko we yavuye muri iyo nzu ye ntiyaharara, ajya mu ifamu, nako mu ndake. Noneho rero bivuga ko ibitero by'indege byaje kurasa kuri iyo nzu mu masaa 8:45 z'ijoro. Birarasa birashwanyaguza. Ariko nanone andi makuru akavuga ko muri iyo nzu y'uwo mufande hari harimo indake. Nubyumvireza, hari harimo indake. Ngo indege iyo drone ya Wing Lung 2 yaje kurasa, ibanza kurasa abari bakikije iyo nzu. Ndavuga ubwo n'abarinzi bari barinze iyo nzu, kubera abafande bari barimo batandukanye guhera ku ranka ya Suriyetsena. Abari barimo indani baryamye babanje kurasa inzu, nayo barayirasa bayigira ntabwo bayigize n'ubuyonga, ariko barayishwanyaguje hejuru hose. Umuntu ayibona arayibona nyine ukuntu bayirashe. Noneho amakuru agaruka avuga ko bishoboka ko abari barimo bapfuye, n'ibyo harimo abantu benshi n'abarinzi bari bayirinze, ariko nta mubare nyirizina. Bamwe baravuga ngo ni abantu 4 bari kumwe bari abarinzi ba Liyetona Wiringoma, Liyetona Koloneli Wiringoma, abandi bakavuga ko ari abantu 9, ubundi bakavuga 18. Imibare igiye itandukanye. Aho rero niho haziramo urujijo rwo kwibaza ruti, ese koko Liyetona Koloneli Wiringoma yarapfuye cyangwa ntiyapfuye? Yararashwe se muri iri raswa ryo kuri iyi nzu yari arimo? Ese koko Innocent Gahizi yaba ari we wagambaniye
abasirikare bari bari hano. Amakuru rero yandi mbafitiye ni aya ngaya. Bivugwa ko uruhare rwa Amerika mu iraswa ry'aha hantu ari hafi 70%. Uti ni 70% gute uruhare rwa Amerika? Amerika ngo niyo ubu ngubu ifite uruhare rukomeye mu butasi bwa satelite, igatata igahita iha amakuru direct abacanshuro b'Abafaransa n'Abanyamerika bihuje, bari gukoresha za drone, bagahita batagetinga aho abayobozi bari. Target iri gukorwa hagendewe ku makuru ya satelite Abanyamerika. Abanyamerika bari kugambanira M23. Ubugambanyi bwa Amerika bugiye gutuma abayobozi ba M23 bashira. Ubugambanyi bwa Amerika bugiye gutuma M23 irangira. Ubugambanyi bwa Amerika bugiye murumva ukuntu bimeze. Ariko ubwo Amerika iri gukoresha satelite ikagenzura, yamara kugenzura igahita yohereza amakuru abari kuri front line, abari gukoresha za drone. Mana nyagasani we, bintu koko twirwanaho mwavuye muri ibi bintu. M23 na twirwanaho, amaboko yanyu n'ubushobozi bwanyu nibwo buzabohora ubuzima bwanyu n'ubuzima bw'abana banyu, nibwo buzabohora, nibwo buzacyura impunzi, nibwo buzongera guha umutekano abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamurenge muri rusange. Naho nimwizera ibiganiro byaguyemo inshishi, ndabibabwiye, isosi yaguyemo inshishi. Mwigendera kuri ibi ngibi ntibikunda, ntibishoboka. Nimudakora uko mushoboye ngo muhatane, ntibikunda, barabirukana. Kandi ikindi, ibi bintu by'amatangazo ngo baturashe ngo nimugabanya ayo matangazo nta kintu amaze. Afande Kanyuka, Son Excellence Corneille Nangaa, nimugabanya ayo matangazo. Bertrand Bisimwa, nimugabanya ayo matangazo nta kintu amaze. Abana, umuheto, nimukomere ku muheto niwo uzabohora. Ntibikunda, ndabibabwiye ngo ntibikunda. Gusa ariko hari amakuru yandi mbafitiye, nuko Generali Makenga yamaze gusa naho uburakari bumurenga, yateguye operasiyo zikomeye cyane. Izambere zamaze kuba Royisi, zamaze kubona intsinzi no gutsinda, nibyo ndabivuze. Operasiyo zo kwisubiza ibice Wazalendo na FARDC bari bigaruriye byaje. Ubu mu duce 8 two muri Masisi, ndavuga amasheferi n'amagroupement yo muri territoire ya Masisi yaramaze kwigarurirwa na FARDC na Wazalendo nyirizina bose. Asigaye yitwa Kaniro yonyine, ahandi hose bamaze kwigarurira kugeza mu rukerera rw'intambara yo muri kino gitondo. Amakuru atugeraho hano kuri Mr Seka Plus niko abivuga, bamaze kuhigarurira. Ubwo Kaniro nisigaye niyo ikiri mu mirwano ku rwego rwo hejuru. Makenga rero yabwiye abasirikare be ati ubu igikurikiyeho ni intambara, nta kindi. Iby'amasezerano tubivemo kuko twaragambaniwe, ari Amerika yaratugambaniye, ari Lorenzo wa Angola nawe yaratugambaniye, kugeza ubwo ingabo ze ziri kuri front line. Abatanzania, TZD Tanzania iri ku murongo w'urugamba, ariko abantu bitwa Angola n'urundi rwego rw'imirwanire ngo bo biyemeje ko mu gihe cy'amezi 4 bagomba kuba bamaze kwigarurira igice cya Goma ngo barayigarurira. Ese birashoboka? Birashoboka koko? Ndababwiza ukuri, ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane. Kuba wari umuhuza, uyu munsi ukaba wohereje ingabo, ndavuga Lorenzo nawe ugambaniye M23, ugambaniye kandi n'abanyekongo muri rusange. Wowe waje uvuga amahoro, uzi uvuga ibiganiro, abantu baremera babijyamo, ariko uragambanye ku mugaragaro. Mbese ubwo Angola M23 yifate nk'abagambanyi bayigambaniye, kuko birakomeye. Babwire ko mu makuru yacu kandi nuko senateri yahagaritse ibihano, asa naho ibihano rwose yabikubitiye mu gafuka. Ni umusenateri witwa Ryan C. Graham. Bari bagiye guhana u Rwanda, bari kugiye kubita ibihano mu rwego rwa politiki, mu rwego rw'umutekano, mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, bagahana guhera ku nzego nkuru z'u Rwanda kumanura. Muti byagenze bite? Amashyi kuri diplomasi y'u Rwanda.
mwese mukomere amashyi diplomasi y'u Rwanda. Uyu senateri yagiye gutya mu gihe bari barimo bagambana ngo u Rwanda baruhane ibihano bikarishye, arangije aravuga ati ariko murahana u Rwanda murabona ari rwo ruteje ikibazo, murabona u Rwanda ari rwo rukwiye guhanwa kuri uru rwego, ni rwo rwishe amasezerano se? Ati abubahirije amasezerano hanyuma u Rwanda rukaba rwarayishe ni bande? Abantu baricara bariga basanga koko u Rwanda nta masezerano rwishe, birangira ibihano bikuweho, byafuswe, byabaye diretidi, byabaye efase. Segarewe! Ewewe! Mbega! Ubwo rero reka dushimire diplomasi y'u Rwanda yakomeje gukora akazi kayo kugira ngo ibyo bihano bize gukurwaho, ariko byagendeye ku bushake n'ubushobozi bwa senateri Graham w'umunyamerika, ukomeje kugenda avuganira u Rwanda mu bice bitandukanye. Amakuru yacu dufite yo muri kino gitondo kuri Mr Seka Plus reka tuyasoreze